U rubriki Našo mesta dati zviti zoz Shatskoh skupštinoh obštinoh Kula, Verbas i Šid, a mož prečitac i napis o najvekšim potera zagadzenju Veljkoho Bačkoho kanalu. Na ekonomiji dati zvit zoz Evropski konferenciji menšinskih medijoh. Tekst o predstavljanju prekladu Svjatoho pisma na ruski jazik na Filozofskim fakultetu u Novim Sadze i napis o značnosti fotografiji jak istorinoho žridla ponuka rubrika Kultura i prusvita. Mozaik napravil rozhovarku z Sebastianom Nadjom z Kirestura, tu zaznačeni i moderni pratki u ruskim dome u Kocure, a u rubriki Ljudze, rok i život predstavena Helena Nadjova z ruskoho Kirestura i Julijan Mučenski z Kocura. Na tih bokoh i tekst pošveceni Međunarodnomu dnju borbi protiv nasilstva nad ženami i nove predluženje feljtonu Privredni život Rusnacoh autora Mirona Žiroša. Duhovni život zaznačil stretnuce parohijalnih karitasoh s rimskoho dekanatu u Šidze, a piše i o počatku kračunskoho posta po julijanskim kalendare.